Unakuta nambaye rouge canke bleu. Bon. Ka bleu. Coquette. Mugabo ari ibirato mana we nawuze ikirato narondeye kuri internet nawuze ikirato ushobora kwambara. Ubu nute nkoresheje iki? Ya hicho ni bon. Sabi cyane. Mana we. Urazi bizoba bigoshe dudukorera ita civile rimwe na Angeli. Bizoba bitesa. Twese twambaye ibisa, twambaye bimwe. Umunsi mukuru kabisa. Sheri. Angeli si hari yagiye. Uravuga iki ngo Angeli yagiye? Yagiye? Nanjye sinzi ahantu yagiye. Ariko icyo yakoze. Yasigaye urugwandiko ngo nze kuruguha. Kandi yambaye ngo ndakubwire umubabarire cyane kuba yagiye atagusezeye. Janita, mbabare ko nge ntagusezeye ariko byari ngombwa kugira ngo ndabikore gutyo kuko iyo nza kubikubwira ntabwo byari gukunda ko ntera intambwe. Ndakwinginze ntuzumire ako gahinda kaganza umutima wawe cyangwa ngo amarira ashuke ku matama yawe. Nifuza ko iseko zihora mu maso yawe. Ngizo kuri ari ikintu kiri hagati yawe na Angeli mwaramishije kuko ni rya mbere nimba Angeli yavuye ngaho agenda atasezeye agasezera wewe bivuze ngo hari ikintu kidasanzwe kiri hagati yanyu mwamishije kuko Angeli naho yobana gukunda no muguhebera niba ari ikintu nifuza no gukora uko Angeli ndamusiga mu byago hako mbona Angeli ari mu byago nufuma mbona agenda birimo kandi ngize ukuri ubushuti bwawe na Angeli nta nubwo bwarigeze kuba urukundo rwa nyako. Angeli kandi gutandukana kwanje nawe bigiye kubaza imitima yacu ariko twirengagize uburibwe dufise muri kano kanya. Usezeranye ikintu kimwe, usezeranye ko Angeli tutazigera umubwira n'isi n'umuko nawe tugeze gukundana. Angeli ibyo usabye ngiye kubikora ariko umenye ko ngiye kwibika mu hori komeye cyane mu mutima wanje. Shiri Angeli mu kwandika no kwandika ambwira kagiye yibutse kwebuka kasize ngaho jenyene. Angeli nkagije kari we muryango wenyene mfise kugira ngo nyandikire urwandiko nkurambwira ngo bye kandi basi kutamwibukije kari we nsigaranye wenyene. Tumba nshaka gusara kari mbwiza ukuri bazi. Janita ibyo mwibaza nivyo mwakeze byose mwaribeshe
jewe na Angeline twigeze dukundana kuko hagati yacu hari urukuta rukomeye cyane ku buryo bitari byoroshye ko dushobora kurubomora tutari gushobora kubomora. Angeline ni murumuna wawe, nanjye ni inshuti yanjye. Ibyo bintu niko byamye n'ubu niko biri ndetse ni nako bizokwama bimeze. Ariko kandi ntiwirengagize ko kuba Angeli yajya agasezera wowe hari icyo bisobanuye. Chinita nta kintu na kimwe bisiguye uretse ko ari inshuti yanjye. Ariko nanjye ni murumuna wanjye. Chinita